Piniada Porphai Gracia Pormalom C20 BNCRPF U/C Zebra Beni DAW/Civil Police U/CSI Nitul Soikia Lapen Khatkhati PS Staff Atum Penchelang Si Lahorijan Tea Garden Anathu Porphai Grehini Raminit Plikepa Pormalom Warma Ahem Konglongso registration number AS01MB4394 along pen Keongdung Ganja Kenep Thulong total 16.410 kg Lepen bangso ganja hithelong ador pang rumpet pen lak phon bagduji pusi pherang ke tum karju hut nang thandun kaching nang check bank ke thomatuma men lapuson henlo Mohibor Rehman 30 years son of MD Bhaitiali resident of Jajuri near Sasu Masjid PS Jajuri district Morigao MD Dildar Hussain 29 years son of MD Tajamul Hussain Babul Sheikh 40 years son of late Abdul Salam Nonamat Kachingnang Chek Abang Photomapan under the supervision of Inspector Mobilik Burma OC Bokajan PS Alang Litumpensi Do Anasai Chepari Dengpon Birta Pang Dakpon Karbi Anglong News Channel Pinini Phai Inquiry Sirkep Thire Cheklo Borpathar Police Station ke Parlo Siloni Janalong Keno Inut Abang Phu Aron Repen Arunachal Pradesh Ahor ke Papardun Abang Borpathar Raikom Sai Khiari Deng Kachingnang Pinport Ami Kedam Tang There Cicloni Pai Inquire Po Arni Borpathar Naka checking along Cement Car Thang Atrak along pen Aron Re Arunachal Pradesh pen Kiwana Hor Kinebdun Long pen Joy Puthor Raikom Sai Khatum Ritardi Pon Bomahut Inut Abdes Chuduri 30 years son of Makhan Chuduri Silonijan Nepali Bastia Sorposi Pangthek Pon Ajir Dinkloi pen Dimapur Anat Aron Re pen Arunachal Pradesh Ahor Bokajan Dong Pon Put Atrak ke Pon Chonghu Karbi Anglong pen kachir Abduna tum dota hai po tengsi inut Abdes Choduri aphan honthi ponsi bangso beha long kachir Abdun po koi PC Borpathar PS case number 17/23 U/S 120B/379/411 IPC R/W 531A/63 Assam Axis Act Arona Tingpen Pabon Ponsi Ingnang Ponlo Birta Pang Dakpon Karbi Anglong News Channel Taxation Department pen Kheroni Arnibanga Hithia Kulat along Kirika Khurukpon Nijang Karbi Anglong Kopili constituency arlo Kheroni Hawar along Taxation Department pen trading license aputhak Kirika Khurukpon Karbi Anglong Taxation Department pen Kopili constituency arlo Kheroni Arnibanga Hithia along trading license doma avema pu along tina kulat do an kahumripon La pen taxation department pen trading license ki ribom aporahut ihum humni akulat ki illegal pen hormu hortar ke jorpon la pen aningkan ke partang ahormu ke jorpon ajok ajaha akulat along pen long pon lo La pen bangso akulat ahem phu atuma phan notice alo pipon pen prabjin pen KAC taxation atuma long trading license ka chesemar lapje phan pachini pon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Acha pini dak taxation department pen la pini Kheroni ang kang tame conduct hulo lasi pu gedam tangan kela dongka jengkha pena tame tanglo lasi pini bang Kheroni lasi Kheroni long tame long ni pinang dokan tum dak trading license ave pinang ningkan pela tum tame pinang business bang geran lo lasi pini tum lo as per order things ini tum council pen authority order things tum dak bang si lang shari lo la pen ke dak pinang atum license ave laso lasi long ni dem ke la tum kulat tame la aron ri pen pinang kura la business atum claim lo long ni dokan la expiry date jus tame pinang long lo apang pang malom lasi pini nalang cari tholo lasi ako la pan tame notice tegang tholo lasi la hai hormu paklam daji phan nam chong dan ta Pini kopi pias lo expiry date hormu ke long pini amat ma ke long le he tame la so business entity samo khabang nani petrol ke jor ta ho nani dawai ke jor ta ho dawai daru ke jor la thang license abe pin pen lai sila tom jo la sila tom than pari tegang lo lasi lai bang claim nang ne lasi lai bang business kopi si claim ma legally business ayat tam claim ta chok sitame arona teng do council do tax department do litum dak la so license long kopi ma ka tok la so teng si nang tum claim nang ji san than kang long kwan lo pini notice tikang ke notice ke pinang la litum dak group lido litum da pinang tekang lo litum da tekang lo pinang notice pi tekang lo jadi mana pun ke possible Kijonalang kachithi Nijang Karbi Anglong Kheroni mate phelang pi daily bazar along Kijonalang kachithi Kopili constituency Kheroni assistant executive engineer PHE kaparlo Kheroni daily bazar along department pen Kijonalang arona teng pen ki pipe ajok radatum aphong kacharwo pusita dolo puta ningjepon
Lapen PHE asai hemalong pusitame apong officer aphan pusitame pudam lo bon setame arjuje. Bangso lang kumantu akai penlo ne kipiadim si non puta chithinang bom lang pusi ningje renti. Lapen India angkang pinon isi scheme Jal Jeevan Mission pen pusitame ki jona lang abang nang pipe. Lason si Karbi Anglong Sorkar Kachari bom atuma phan chuning rikoson pen si ke joy ke pen ki jona lang kelong po pusi radatum pherang ke theng no ningje pon renti. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. পানীৰ বহুত অসুবিধা হয় আজি 2-3 মাহ হৈ গল খাবলৈ পানী নাপাও যি কষ্ট আছে সদায় কাজিয়া এই মাৰপিট কৰি সদায় পানী লৈ আছো আমি খুঁটা দিছে ঘৰত দিছে পানী দিম বুলি কৈ কিনে এনে খুঁটাটো লগাই থৈ দিছে পানী নিদিয়ে এইটো চু লগাই দিছে নেকি নালাগে লৈ যাব দিব সাধ্যতক এইটো নালাগে আমাক পানী এইটো চৰকাৰে এনে ঘৰত লগাই থৈ দিছে হা পানী নিদিয়ে ইমান কাজিয়া মাৰপিট কৰি পানী ল'ব লগা হৈ গৈছে মানে পানী এবাৰে দিয়ে ৰাতিপুৱা দিয়ে এইটোও টাইম নাই কেতিয়াবা 7টাত দিব কেতিয়াবা 10টাত দিব 10 মিনিট মানে পানী দিব তাৰ ওপৰত পানী নিদিয়ে অফিসত গৈছো আমি 3-4 বাৰ গলো ঝাক বান্ধি তাত গলে ইয়াতে পঠাব ইয়াৰ পৰা তাত পঠাব আজি 15 তাৰিখে দিম ডিসেম্বৰ 15 দিম জানুৱাৰী 10 তাৰিখে দিম এনেকা কৈ খালি পঠাই দিয়ে কিন্তু পানী নিদিয়ে কিমান দিন গ'ল ইয়াৰ পৰা আজি 2 মাহ তো বিলকুলে নাই 2 মাহ বেছি হ'ব একদম মুঠতে পানী নাই এইটো মাহৰ একেবাৰে পানী দিয়া নাই পানী ঘৰ আপোনালোক পিএইচি অফিসত গৈছিল নেকি কেইবাৰ গলো এইটো বেছিবাৰ গলো নহলে 50 বাৰ মন কৈছো পিএইচি কিন্তু একো না একো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে পানী একো গুৰুত্ব নাই